Wena wendlovu, Wena wendlovu. wena wendlovu, Wena wendlovu. Hayede zweli phezulu. Hawu siyakhuleka nina bendlula imithi yamakhosi siyakhuleka kahle ngalomhlaba siyakhuleka emakhosini. Ngiyakhuleka enkosini yami engiyakhele lapha la umthetho ohlaba usamila. Lapha la kwabe umthetho ohlaba usamila manje inkosi uyabheka ezansi abanye amakhosi ephuduzela njengamaqhudu onebheka phezulu inkosi egiye ngesuthu amanye giya ngekhumbazengwe lapha ndaba ezitha menziwa cha kandaba bingelelana nikhuleke madoda uhube nje manje emva kwalokho. Awu nina abankashana kazenze phuzu umlaza ngameva saphinde sabuya singabafana bodlunga nombelebele sesiphakathi sithi ke siliphethe futhi leli shumbu sithi sondelani nizontongela andingelelana nabakabhusha ulikhale nabakafezelo neshoke ekhale lenkosi abayikhipha nyova kube kwadla amahlahla amabombe wabhekisa etshona la siyakhuleka sesibuyane nizobuka nizolalela ayeza amathole nje manje zamathole ensizwa bathi uxhaxha lwemkhonto sasithi siyawufela izwe la kwaZulu zamatholo mba bathi izavuka lalela mshokobezi bathi zomhlahla ndlela bathi izavuka zamahehe sithi uqaqalwe siyamkhando wathi inkonyane zomhlahla ndlela izavuka amashoba abantu bentshengu sithi uqaqalwe la kwaZulu bathi izavuka wena wendlovu wena wendlovu bayede awusakuba lapha mfowethu manje usikhumbuza kudala babamkhulu bethu madoda behuba bebhulule bedonsa injobo bedonsa nje manje cha hawunina bento ungayithu uthi lapha la sasibe sinehlokodwa ngenxa ukuthi ngevele ndlule asikwazanga uqeda le ndaba yomgcaco kuningi okufanele kuvele lapha ukuze abantu bakwazi bethole bephephile lapha sesivume sajuluka nje manje umbuko sesixolele lapha sizinsizwa lapha lapha sahamba ngevele edlule emaqhawe esikhuluma ngendabani yenkomo lezinomgcaco yonke lento leyana kodwa yasala into lapha ngizothatha ubaba uDonda lapha ngifuna aveze indaba yani yesigubhe lokuthiwa itwane yonke ukubuka nawo lapha ngaphesheya isibindi hitwane umlenze ke usuwanezo ngobani onamandla kodwa kahle hle ungokabani ungoka nina kamakoti phela Nkosi yami lapha obawudla uma ngabe ebemxoxela abantu izethelo kade zomkhandela ingane yakhe lapha Donda baba awutsho ngadulela isizwe nje uqala lapha etwaneni uze lezi inyama lezi lapha ukuze isizwe sizokwazi welapheka ngoba phela ingqithi yethu ivele semgcagcweni la masiko onke lana esikhuluma ngawo asebuyiselwe eceleni ngathi awalutho iwona ayinsila yalomsebenzi lo uma utholakala lamakhosikazi awu4 ngabe ngabe amabili angapha emthimbeni amabili angapha ekhethweni agada lenkomo le ahlala bambelele phansi isola lingaphazanga angabona imangwe indawo engakhulumi ngayo lapho ngifuna ukuhlula nje itwani ngoze kuphela isikhathi ukuthi mangabe seyithatha ke inyama izintombi seyithwala iminyekezo ziyisa lapha kwanina zala kamakoti bese sikuthatha lezi nyama ezohamba ezomkhwekazi usekukhona intwana kuthi mase ihamba lezo sengabe isweli kude seyithwele uhanjwa nazo ufika phakathi nokhalo kukude lapho siyakhona sekukude lapho siqhamuka khona bese lamakhosikazi amele umkhwekazi ngoba yena uhlala lapha esikhundleni sengidodakazi yakhe iphuma iyogana yena ahlale lapha ahlale epheka amanqina la
bese labo bese bemisa ngabe kuhanjwa ngebhasi bese besala lapha umthimba wonke bese bengena ehlathini nalesi sigubhu lesi lokhu kulongo kukusona kukanye nalowo wamswana ubugitshwa lapha esibayeni ngokuthi ke asiqhaqha ngaso bengena ehlathini phakathi bese besisikeke bethuntuthe konke lokho kulonga lokho lokho endaweni engeze ukubona umuntu oyisitha ongale emthimbeni noyisitha ongapha ekhethweni kuphela kanje bese behamba bebuyele ekhaya baba basuke besaya sebebuyele emuva sebekholisiwe le sebehamba ke manje bese bona mhlambe nje mangabe siye indaba amabhasi la bazolitshwela abayizethenge lezi seyigale ukuthi kude emuva kude phambili kulento engifuna uyiveze kodwa manje ngeke uyivele ngoba manje iqhamuka kimi engqondweni ngoba mina umqondo wami ungcolile ukuthi lamathonga la ukuthi elinye mabe lonikeza le yangane mhlambe ingane elinye ukuthi emukelane kulungile baba lokucabango wami nje lo ongcolile uyiqhamukelayo baba lento lena ngiyayiqabuka lento okhuluma ukuthi kuyiwe ehlathini kanjalo lapha yana lokhu ngiyakuthokozela ukuthi sikubheme ngoba mina phela ngiyingane induna lezi baba azisho ukuthi ngangawo ngokuhlani kuphelele ungaphe kwami ngoba wazi ngaphe kwami lapha baba ke siyakuthokoza awuye lapha ke isibindi nomlenze asuyeke umlenze baba lapha kuthiwa umlenze isibindi lesi umama lapha la ngithi isibindi ngente sikamkhokazi sali yankomo ngikholisa ngithi lapha kuthiwa basidla kuvalwe emnyango lapha ngani umbaba engahlawula lapho noma kungeni noma ngene unjomani ukuthi lapha yana lapha na ke baba ke kulungele ukusikhulule kukhulu bengakwazi isibindi ke lesike lapha na ke baba uma bebuya naso lapha lesi sibindi sofike sinikeze lo mama belale omama ihamba insizwa ezubuya nazo ngekhathi zize zodla lo nyama mhlambe le nyama bebuye nawo le kanjalo umnomza mengabe ngesilona igovu zokoseleka nje phesiye ke le nyama yazo le lomkholo ezudla endleleni yebo sikuyeke lokho suke sibeqedile nje sekuzohlaziywa lo yamcaca ukuthi ubunje bese ke omama laba bazoyasabo bese mase bevala eminyango benzela ini ukuthi lo yamuntu lapha na emzini engakhulumi lapha emzini bayidla kunjani bethula kukhulunya makudliwa le nyama le yebo bavala eminyango bathi bona ngabe bayasipha inkinga yethu yini sibhebheza kakhulu masidla ehawunina bentonga yethu sikamasaba sayidla lapha sesizwa lapha sahamba sawuphuza amazi sayetona ihawunina bentonga yethu sikajama sihambe sabuya sizinsizwe lapha lesophuza manje sudla nombelebele ngingintshela njalo njengonogabsela lapha ukuthi nina ningakhohlwa lapho ukuthi uma ngabe ungazitholi ingane uzoyithola kulo lolu hlelo lolu phela uma ungazali ungathombile uzotholiswa la ukhona umthi yiwo lo mthi nje okhona la ekhaya wokwakhe isizwe lapha na njomane ngihambe ngipepeza lapha njengelokhuzana njengempempe beyifutha lapha lapha eMorocco nje wabeyifutha nje lapha ngifuna uthatheke lapha manje sesiqedile nodonda lapha ngoba uyazi udaba la ngivukele edlule lolu silapha manje ngifuna ukuthathe wena ke manje njomani ukuthi ke lapha ke uma kuthi usiyamumatha ke manje ke bese ebuya bese phula ukundlela ke ngifuna lapho ke usuza sukuziwa ngapha ke manje nazo kwenjomani nina bedlula mithe angikusho lokho ukuthi ke ngiphambi ukuthi ngiye lapha ngikusho lokho ukuthi ke lokho esikukhuluma la kulolu hlelo asigeke amagula kodwa lokhu kuuqobo lweqiniso eselasilahlekela thina njengezembe lika Heshane elatshele kwangamakhwibi athembisa ukulikhokha ngamatshwele uma nxa ngenxaphephe lingasekwenzeke lilahleke ngakho ke nina beqhawe njoba sithinta lapha sithinta indaba eqiniso ukuthi nyamathelani kakhulu uma ngabe ke umlobokazi sekushaya isikhathi sokuthi abe muhle emzini esemuhle eminyangeni yesithupha kudinga athunyelwe lapha kuyise wakhe
lapha kuyise uyaphila lapha ekhaya uzofika lapho uyise wakhe afika bambe imbuzi ebese shona emsamo ayobikela amahlonza amadlangusi abalapha ekhaya ukuthi cha ingane undodakazi oba sasihambisile isiyinhle ngakho ke lembuzi ngicela umbelisise ngayo abatwana bakhe ukuthi ke njobe semhla kaqhubeke ngalembuzi ebese lembuzi siyabulawa ebese kushunya ngimfishana lapha enyongweni ukuthi ugcina kwenzeke njalo kodwa engikwazi ukuthi isikhumba sayo siyashukwa sishukwa bese sakhiwa amaqhophe embeleko kuthiwa ke wena ndodakazi usuzawubeletha zonke ingane zakho ngalembeleko yingakho uma kulo mntwana kwenzeke wathi uyaphula kundlela wayesiya eyonakala esengasaphili sithi sisho akulahlwa mbeleko ngakufela ngoba liyambeleka akayitshinga umlobokazi kuseza khona ingane elandelayo aphinde akwazi ukuyibeletha ngalembeleko ngomsukwane esephuma esezophuma bese ithi igama awu konje lo mntwana unomoya babadala senzela ukuthi uma efika le emzini bafike babe munye nomyeni futhi labo omoya babadala ibona bakwazi ukuthi bayakwazi nokuhlangana bakhanda umuntu lapha ngaphakathi elukhuzini basekela isisu uma umlobokazi eseyithwele uma ke labo moya bengazange baze bagcina uyazi ukuthi labo moya bayasidala isichitho phakathi komlobokazi nomyeni uma labo moya bengahlanganiswa ngoba labo moya phela kufanele uqale bazane bona labo moya bahlala kanjani basuke bekhona kumkhwenyana bekhona kumakoti le moya ufuna ukuyazana ukuthi laba abantu bobabili sebenyama bamzimba muka ukuze ukuthi labo moya mangabe labantu behlangana kunye bebese labo moya bangali ngoba batshela ukuthi umkhwenyana lo kuye kuthi umkhwenyana ke uba nekhwibi lakhe lapha mase bese kubagxotshelwa labantu bese kubuyisa imntombo yokugxotshelwa umndiki lo umndawe lo bese igxotshwe bese kuphuma impande ezizogxobela lo mntwana bese kuthwala emoya namhlanje yaphuma iyemzini iyorganiswa ngoba lo usechanguzile lo makoti usengwalapha ngakho nalabo moya baphume bahambe bayogana ukuze bafike bakwazi ukuthi lapha bafike babe umuntu munye nomoya bakamkhwenyana ukuze umntwana afike ahlale kahle kube nenethezeko nehlala kahle namhlanje into esiyenzeka ma begcaca abalobukazi labo moya basana futhi kakhulukazi inkolo ngiyathanda ukuyisho lokho ngoba thina singamakholwa ukuthi enkolweni labo moya babukelwe emumva kakhulu kulapho ke isikhathi esiningi esijwayelekile izingane ezichanguza ngaphansi kwenkolo ziyabuya emendweni zibuyiswa yilokhu esikhuluma ngoba ngendlela labo moya babaleke ngakhona ibona bawonayo umshado bayobhidliza umshado ngoba bafika badala isichitho umkhwenyana angezwani nomakoti amnyiphele abe nonemfu umakoti kumkhwenyana kade emkhethe phakathi kwentombi emthanda kuhle kwenkonyane isino nemfu engasathandeki bagcotshelwa ke laba bantu uyagcotshelwa ke lapha aphume itshelo lomoya ikhishwe njengomoya yoganiswa iza kwamkhwenyana ifika kwamkhwenyana yemukelwe labo moya lamagobongo lapha emukelwe kwamkhwenyana ebese esetshelwa ukuthi sekuyisekhaya lapha umakoti lona umntaneni lo imkhwenyana lo nemzimba munye hlala lapha ekhaya nakho umuzi uqhubeka enithola abantwana zalingana baba uyayizwa inkulumo kaNjomane uthini lo nkulumo ayikhulumayo lapha ukuthi ngoba Njomane lapha la Donda uNjomane mnandi impela ukuthi abalotsholokazi la abachanguza ngaphansi kwegama lenkolo manje impela sibembala abahlalayo iningi lababa impela nezicholo bebahle kanje lenkulunkulu wami kodwa ingane zethu phela zindle phela lezicholo emadoda ayikho into enesithunzi ngane isicholo lesicholo nje lesi nje uma ovalibomvu lapha uyayizwa inkulumo kaNjomane baba ngaze ngikhohle ngulalela kahle kakhulu ukukhuluma ngokuchasisela ngokuthi engakusokhona abantu abadala kusuka lapha ukuthi umfana ma eselunywa inkalankala aphuphi isalukazi kusuka kufuneka avuka ayogeza ahambe seleli ithunzi elibi le ayogeza uma engakwenzanga lokho engenabantu abamtshela ukuthi uhamba uyogeza noma ngabe isikhathi sini lapho lunywe inkalankala khona ushawa izibungu njalo nje shawa izibungu njalo nje ahamba ogeza lebese ukuhamba nethunzi namanzi
sehlambulukile ngisho impahla ezithintiwe leyo lozubuko eliphume kuyena nazo zingene emanzi ezigeza uma engakwenzanga lokho khona iququ legcina selifuna umnikelo lami cha baba bengifisa mina ukuthi lapha kwezwe imitombo ukugcotshelwa imitombo kukho lapha ezizoyakhola lapha enjomane lapha ngoba sizohamba seyitolo kodwa hayi manje ebesizele kulapha engizokusa khona la ngivula uqhubha uzofike khona futhi nqila lapho usugoqa yonke lento uyithathela isizwe sisale sazikahle ukuthi kwenziwani nje baba bengakubamba nje ngithi baba ngifuna baba singaphumi lapha kulezi zinto ngoba kunjomane lapha lo bekhuluma ngani ngezinto zokuthi lapha into engaphansi kwenkolo sisungiyitolo manje la sizothi masibuya ihawuni nabentonga yethu sikajama saba sayitolo njalo sizinsizwa indaba isemntombeni umlomo pepepe ingoma dololo umlomo pepepe ingoma dololo umlomo pepepe umlando dololo umlomo pepepe umlando dololo awusasha kuphinde uqale ukuzibeka nobhodwa bwindoda ngese nonkatshana zabafana isabasukubamba kulele awusuka amadoda inkunzi kwamayezi njomani ngiyabuya ke futhi ke lapha ke eqhawe elikhulu lapha usuhlakulile kodwa kunamabhanga eqhawe namandla lapha yana into ithi kufanele wena mkhwenyana uhambe ulande imitombo uyocashulela ekhakonyoko lume wakho umabana mama uzalayo uMantuli yebo uzoya lapha kwaNtuli kokogodi lapha uzolanda imitombo yoma ngoba mhlambe lapha banemthonga imikhulu lapha umalukazana wakho uzoyapi uyekhakonina nayo lapha eyocaphuna imitombo kuyizohlanganiswa kulamagobongo lawo lapha yana uyangithola lapha ngithi uyazi uthina singamandawo ethini ungezwa izangoma lapha babatona zithi hawu nomntu cha bothini phela thina singamandawe thina singabakamnguni thina singamathonga lawa thoba khona ilembe sisuka khona la ebuthonga umlando kubaba uyawazi athi konje ngempisi madoda lapha eqhawe elikhulu enamandla lapho elasha intombi lapha uyawazi baba umlando lapha into esesibulala sisebenzise kakhulu inkolo sathethela izangoma lezi engekho yabona sengathi manje nibuswa yizo ke manje izangoma lezi izona eseyishaya umthetho lapha lokuyihazer zidla inlothe yalabantu laba manje ngoba umlomo amancane lapha uze hey labaqamba manga yensethi konakele ukuthi thina sibe sesithanisa kakhulu labantu abaphethe izwe abanomoya nakuba abasekho nje manje ngizokuthathela qhawe lathu lapha laba bantu laba kunezangoma ezincane engaka asikho isangoma sengane engakathombi engakakhuli ekade usho baba uDonda ethi ukulunywa inkalankala angeke usibone kufana nebhosa leNdiya angeke ulibone nesweni ngalasiphi ngeke impela ulibone singakhuluma konke kodwa ngeke siqede umlando sikhona sibelathi esinazo ngishike qhawe elikhulu lapho umonakalo waba nomonakalo omkhulu ukuthi lapha imfundo ihlukanise nezangoma zisale zenza umathani ungabona ingane zabantu ethunjwe ngapha emalokishini la emakhaya zizigcilikisha zalabo mama labo ziyashawa zenziwa yonke kunengane engafundi lapha nje bakufanele ifunde nje uhulumeni ingane ayifundi ezizigcisha zani zalamagobongo lapha ziyalima zenza yonke into qhawe namandla hamba ke eqhawe elikhulu uye lapho uyolanda le yamitombo ke bese size sibe enyongweni ke manje ke zalezi impahla lezothe inamakhwili leli qhude leli lalesikhukazi esimele ukuthi phela omoya bakamakoti behlale bazinjalo iqhude leqoqobala kunjalo isicawe sakho qhawe elikhulu ngiyekela lapho sisodibana sesihamba mhlambe mfowama esenye into esingayibeka usikonkolo eke ngisho kanjalo njalo usikonkolo eqinisweni kukhona into efika iphambane la ekuthenini ngathi usiko lwenkolo lwazo ubulala okwethu kanti alizange cha alizange ngizobulala alizange kodwa ngisho indla mhlathi mayifike yathi yona ezokwenza izogcwalisa kokukhona kodwa into eyenzekile umuntu engiyibonile kuthe makufika izinkolo lezi zasentshonalanga zafika nokwazo kwagcila kubantu kwasekudunga
lenkolo kakhulukazi le yakithi yayisiba njengenkolo ngathi iqhamuka njengenkolo yasentshonalanga kanti inkolo yokudabuka la kwelikamthane kodwa futhi ngesikhathi ngoba lenkolo yasentshonalanga yafike yona yathi lokhu uma indoda ibhenca ibheshu singayi nje lapho kakhulu futhi mina bengimsola nje ukuthi nina nibe senikakhulu enkolweni ngaseniyeka ngapha anonile ngoba ngithi akubulawa abantu kodwa ibani lapha niqalaze la ngoba unomonakalo ngapha ngoba ngikhuluma ngendaba yomuthi nje nawe uphatha umuntu wenwe lapha kithi kodwa maningi amangakhona ngapha la yikho ngithi ke bakwethu ibani lapho kodwa niqalazana ngapha ngoba nidaka utshwala nini nina nje nina nidaka utshwala mina ngiyaphuza mina ayaziwa lokho ngithi ke qhawe khulu awuhlale lapha ke kule mthonga le ebengikhuluma ngakuthi ilande ukuze sifike enyongweni ngoba ngifuna ukuphela isikhathi ingaphethekile lembeke angifuni ukuthi ngeveri zawo besaphinde sikhuluma lolu daba lolu ziningi abantu ufike ngabe siyayikhuluma la kule silibele lenkulumo ngoba ngiyibukile emakhaya lenkulumo leni ilele lenkulumo lena abantu balima abanyazwe lenkulumo ukuthi okay sasinyaka kakhulu ngapha lenkolo iright inkinga sesitethela izangoma ziyaqhanasa sithi amadlozi emzini yabantu bayizangoma kweza ngoma njalo nina phumana emzini yabantu nithethe amadlozi abantu nina ngoze nje ngokhwele ngifuna ukusakhona mayisangoma sifelwe lapha qeda lapho ngifuna ukusa lapha angifuni ezengoma engatholi lutho cha lapha na ke eqinisweni kumayise ebese ke umlobokazi nomkhwenya bese kubuya ke amakhwibi la kade ngiwasho lo umkhwenyana kufanele kube yiqhuthe ngoba iqhuthe phela lihlale lona linjalo ligibela ngaphezulu kufanele babe iqhuthe elibomvu elibomvu ngoba njoba sike sachaza ukuthi kuthina singamathonga kumele kusho ukuthi lwamoya umndiki nomndawe lwamoya uyasebenza uhleli kakhulu ukuthina ngeke sikwazi ukuthi siubaleke uma kodwa ke uma ngabe elokhuzane sefika ke sebhukaniswa amagobongo lapha sekubuya ke sekufika ke ukuze sekulunjaniswa ke inyongo kunenyongo ethi mangabe seyibulewe amakhwebe sebule bese kuba khona inyongo abazoqhawulana kanje umakonto omkhwenya bahlanganisa labo bahlanganisa nedonda ukuthi abantu bengaxabani ekhaya bese kuqhoyiswa ngenyongo kusuka inyongo la idwebe njalo izohlangana izolukuze ezandleni zabo izodlula ezandleni zabo babili lezi eqhawuleni bisihamba iyophelela kumlobokazi lapha kufanele namhlanje senimuntu umunyeke ninabo moya abaphethe lo mkhwenyana nabaphethe lo makoti ngakho kanise uqabane seniyindoda nonkosikazi iqhude lesikhuku ubona iqhude lenza show manje ngasambona liko oqamba mangefike bese lisuka liyaqhosha liyahamba ingakho ke kusetshenziswa inkukhu ngoba amakhwibi aliveza kahle ngokusobala nje ubuchaza nje ukuthi iqhude lenze njani nomkhwenyana kufanele ukuthi ahluphe la egcekeni ehlupha umlobokazi ahluphe nje iqhude mangabe selifuna ukuthi libambe noma isemini noma inini ngoba lokho akulona umsebenzi iyasebenza njomaneke lapha ngibona ukuthi lolu daba lelo moya lapha la ngithi ke kusuke sokuphethwe nezipho konengane mayisizele ukuthiwa beze njani befike babe lapha biniyezele engane ukuthi bayabonga nakuleli thonga befaka ubuhlalu benze ukuthi babonga ukuthi leli thonga leli lalentokazi egalela lavuma ukuthi lengane igane lomfokazi lona lapha kunjalo kusuke lapho ke sekuqe diwe ngendaba yale yanto usibhudule emgcagcweni senza yonke into izinto ezisalele kuphi ke ukufanele sizenze unina besilo ngisho zona intombi lezisebenza nazo zibatshela abantu masayithola inhlanhla ukuthi eziqhamuze ukuthi uyebayini kunenhlanya ezazila lapha esezafa sobe sesafa mhlambi besikhuluma kanje mhlambe ke ngithi ukujika lapha kulento kade uyisho ukuthi weza ngoma phumana emzini uyazi ukuthi khona izinto ebezusiko bezenziwa zibe usiko nomkhuba wasegcekeni beziba usiko nomkhuba wasegcekeni esidingi sangoma lapha ziyale intombi lezi esisebenza ngaphansi kwazo zesizovalelisa manje ihawule labendlulamento emakhosi iyayikhipha eshoba libomvu namhlanje la ngempela manje iyayikhiphila lamankene sengiyahamba ke lapha kithi ubuwe emehla amancane lapha lapha kwabiyela vayelisana amaqhawe amakhulu sambeni manje awu nina abantu ngayithu siyasha phansi kwavela udaku uyavalelisa insizwa hale kwela soyaya eshowe lapha ngiyathi ke iyayikhipha ngempela eshoba libomvu ushiya ucingo lapho nje manje iyaqhiyama amankiyane kwencanga zihlula nina beqhaweke ucingo lwami manje luthi 078 388 9477 078
3889477 noma kanjani uzoshaya ungithola Kodwa kuthola lapha phansi Donda valisa sami. Eyavalelisa uchakedo shaya zegebs nyathi umgqinqe konje ngebheca usipanda ngendle bangamshaya bashayile Msimbi uyidelelwa yinika bafo. Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela okuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinqa yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi.